Namaskaram. Piniada Birtalong Penili Samirasing Jointik Therapy, non Birtang Tompen Arjuitha. Assam Meghalaya Adoya Hoelam Pen Non Malom, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Give and Take Police Puthak, Karbilu Charlie Asong Hamren District Committee Tumpen Kiruni Agriculture IB along Perankiamai Padupo. Non currently sleep on itu block 1 and block 2, especially block 2 yang stretching home apart lama possibly kelas itu sekarang terlalu makanya ada sih malam sampai sekarang kita meeting dulu kan state Papua state Assam dan Meghalaya state kita di buku bang lalu Allah give and take misalnya polisi kita dulu tapi so give and take polisi loh mungkin karbiang long le karena hui angling juga so karena hok dia betul dia ni tim karbiang long itu mas soalnya long kan hok 10,000 square kilometer long le kan mau jadi nah so posisi itu ini konsep apa kan so fresh bintang mana mau lapen hok petam ke buku indigenous right kaiso hatun pusai itu sudah so kaiso long peace and harmony is maintain kan alangi produk di lokal industri macam ni yang alangi istame haladak cedampen laku puang ni depan alangi peace kami maintain kan alangi cedampen alangi dapat lapen dapat jobong pacapu pabidek kan tansam jeans pen patumis seni kan alangi klaim ni pun dan hindu lam alangi istame cedamde alangi toy ni sami kita ada alangi personal ke dalam itu logan itu tak toy ni itu dalam ni. Tapi alang ni, kalau ada Karbinong Autonomous Council CM authority macam alang ni kan permission and dalam ni pola macam itu alang ni. Ada macam alang ni ada local industry tu telefon tu 7 alang kita macam pengguna. Kami nak musik dengan local. Kita alang ni dalam ni. Tapi alang ni ada peace maintain ni. Tapi ni ada Meghalaya pergi ini tu kuasa mobilis segala pergi tengok ada local di sini kan kami Meghalaya kita macam gari yang tu. Lain ke alang ni dampen tangsam demi follow kita nindu belam alang ni lapso dah itu alang ni ceklem ni dia nasi labang so sonson ni dah ke Karbinong Autonomous Council lo mata itu karbi hampang kan kami uli dah kali itu sini lipen jomponan ko alang ni kan personal kete kali kita hopper alang ni alang ni mesti tu alang ni ceklem ni ceklem ni follow kita alang ni tidak boleh pi karam ni lakin itu pun dalam sini dulu tapi alang ni dalam parah ni lakin itu mati mana alang ni lapen hok pelam lalu block 1 and block 2 bangkai lagi bukan kolam dan milo ini tu Karbinong along lepina sama 10,434 square kilometer ke neke block 1 block 2 bangkai pun sekali kalau deh lagi itu belum lepin lapen block 1 and block 2 hubung tidak council election MP election MLA election tak lapen itu mengsebutan hubung kalau lagi Karbinong tadi mah tapi mampu miram tu malah cuma area ke Meghalaya sih kaca MP dah apa sih jauh, MLA dah apa sih jauh, local sen government mana, MSC orang dah apa sih jauh kusuran lagi belak tu, tak vote non ke census alih tak Karbinong sih puri putih lagi Karbinong non lebih kok, nasi, lasolong lagi lagi dispute putih putih lagi, ngau pilih alam sih di lebih jauh, nama kau ini, napen, karena local yang di sini dah bangsa aham bukan cerok top pen, kaca lagi, misalnya yang klaim lagi boleh. Teman non putih kelang ni tu 21 village mereka kelang Islam tu 21 village ke ada laru musoleng atau pakai umur putih dah sabuda dah kosong ke sabuda kalang ni hemat tu kalau tu alam ni hemat tu kita kosong sih Meghalaya ke kemana dah nak lagi itu cakap alam ni nasi alam ni kan negligence alam ni kaselet alam ni ninjoino bosilah musolam mana dah so media lo pernah dipacini tu 2017 nanti kan kami ini tu alam personal itu orang dam alam kan itu block 1 and block 2 development ave nangli homosi development finansa nangli long itu kami nak kira homo siam untuk approach nak itu alam yang nak tudang alam ini dekat belak nili homosi ke everything dah okay je kan prote pini dia lah okay belum ada sulam kan tema proper route communication ada kabe proper drinking water ada facility ave proper network ada kabe proper education institution ada mesin ada nata isi ada semua alang cukup given ni lagi alang 15-20 years iam so that dan hello lah ni public teman kacung antol mana ni ya kam ke si alang cukup given ni ngaban solap ni lapen
Ani sih song protes karena tunan kok ke ahok lo tema itu alum ne nong simbang Meghalaya police amade lo nora tu nanu chok sikebang kosi kar bisden situation kan sami protes nang ko so protes not only kar bisden situation ada gurkha siden union ka nang kira pun tapi public pun tu nasi alang tu man kami itu pun thanks to you cuma gurkha pun kami itu malong le mate itu dora pernah itu as a brotherhood si nang cuma thalong nasi naso abang kadang protect nasi jadi itu kasih teman kuno ini kau yang kan tapi ini kau bahkan tapi sudah itu non sebut sudah ini kau bangke hadat itu tingkong mesti dong alukan MDC alang jam sekian nanti alam ni mesti dalam kami नीलिप एमएसी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो कोयलामती हवर बोर्जान वो फोंग रोंगपिया रोंग अमेकर बुरासो रोंगपिया हेमलोंग पिनिंग पेन निंकान के थोम चोक देदा फियांता पीएमईवाईजे हेम के किम केरंग कपतांग ति देदा जोक हेम केलोंग दुनवे कतुम आनिंग क्योय बेरटा फिरंग के पितोर टेरोन पेन बेरटांग पले पिरथे मुने रतुम आर्नियारी पेन कचिति बिना दिम के हेम हेनलो हेम मेसेना वेते किदो के थाक निंग क्लार्कले कार्बियांगलोंग लोंग कदो कवि पांगरुम पेट पेन डेवलपमेंट ब्लॉक क्रेसीदो लासोंग बोंग पेन नीलिपता नोंगनाम कचित हांगदुन क्लोंग आहाबारलो सरकार पेन की बोय दे हेम तो नतुमफन कापनोंग पी आर्नियारी पेन कचिति बिनफन पीएमईवाईजे स्कीम पेन हेम किम रांग पिलो नीले बलोंगता लपेन की किम किरांग के पेतांग पिता दो पिगलो लपेन के पेतांग तीता दो पिगला सुपरवाइजर जितेन हांसी पेन बुरा सोरोंग पे हेम पेन चेंगलोक पेनांगाना हेम के किम किरांग के पेतांग तीदुला हेम के किम अपार्टमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट अतंका बैंक पेन एन लापलो सिता निंकान की थोम प्लेंग दे पिता पतांग थिकथिदेत की कुमासी लासो असाई लोंग आदाय की दोलो लासी ब्लॉगसर पीएमईवाईजे हेम कितांग ते दिमा लोंग अन इफोंग दाम चोटपेन आपही हुमरी दाम थुथिदेत की चोकची पुसी फिरांकियांग नो पचनी पो tangka betah ini ulai ada. Tah ini lebih. Non phi bang we ma, ni ta. Abang we. Bang we. Milik phong wang ka lahai ke patang ya lam ni kang ke. Ni kan ke. Kopi pugang lo. Kang pugang ke la dokumen hui na pathai no facility sini piponi kun amat ke tunta yo party yang bong singrum re mat. Hanga dokumen dan itu palele. Palele di. Kopi orang ada ke? Phong Rong pierong di. Lanon BDC kimi wang ma teh sebentar si wang we. kata wang we Mula ta wang we. yang sebutan nang lang Non kijut si ke la milik sahu bang cor melo budi. La milik sahu bang det pen api ki mayok bang we. Birta nangan te tangka ke ulai tang batah ni lagi di. Tani ulai ada. Te non nang li ki pui bang ke la bang so hem nang patang vek nai botong nang li pui ma man te halat tu man ning ha ling lo pustong nang li pui ma. La kana patang wek nang pu pajal lo jo. Patang vek nang pudi. Te kidu ka thai we ya thai we. non malom so por phan birta mong ton pansana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ adihina mopi putot birta lamang thulo सोचिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की परलो हमरेन पिन किलोमीटर केप दोजी के हेलो रोंगमांडू के से सब ब्रांच आर्टा निंका निसी के प्लेंग कतलो न जाय में कपामान पोन बिरटा फेरांकी हुंदोर क्रोपेन बिरटांग पले आदा पोरफाई क्रीसी अपोरपेन जायमेक पंगचेंग पोंसी पुथोट रोंगमांडू सब ब्रांच आर्पु की मीता चिलार पोंथु मेफु सेमसोन तोकबी चुनबांग डोरसिंग रोंग हांगा तुम फांसी राधा तुम चिदोन सारपेन पेकपोन जाय मेगलोंग केट से हमरेन रीजनल कमिटी में फु बाबू तोक बिलपेन चुनबांग प्रसंतो इंकी तुमता चितोंग दुनसी आलांगे तुम फन कारचो पादुपो माहेलोंग के से हमरेन हेड ब्रांच में फु तिमोथी रोंग पिपेन चुनबांग सुनासिंग तिरंग तुमता चितोंग दुनसी में आरडी बिदुन माहेलोंग के से असों के क्लेम की दाम नंगजी आरोन लपेन इप्रांग मिथांगा खाए फार्मन कचर जब थिपेन रारा किसोंग दोना लोंग ता कचराप कचितो दुन थेगजी अपन चेथान सिमोंगपो अनपर्टा लो कचारलिया सुमार तुमफन केलांग चरी दुन पेन आंसुसी कचारलिया नत कचि हुम थेगजी अपन चेथान सिमोंगपो Socheng constituency along school dopik lapen kawi dim ta dolang men isita me especially ne ladak
tum Karbi Anglong Termas Council ia makai rup sing teron lapen ke alang li local MEC isi message kipit lapen ke local ML lonon ke alang li bangke alang isi message kipi kang tung bang la pulo aki mi ke wan a development a bangke nil tum bangke tola bangke der chaji mene stala jitu non ke wan tang development to war le punon itum school am okasi tame non desk away bench away lang away me away lapen ke towar quality si tame non ko ana ningkan pen na bonai ni towar so non ang quality me sending jitula wrong check towar 100 pen wrong check towar moromi enterprise pen ke claim towar ke sai oi ta ko ano ni social media long theklong lo lapen ke wrong check tu lang teng towar ke quality ke me si tame kadu go we theklong lo lapen nil tum border area long par ni si tum ke dam mo koiram tu rupa ya towar si tame haladak non bang ke nohok la lele data son si theklong lo lasi alang li phan kachuning rikang tu itum kaching hon MLA ke hai Sarup Singh Turon phan nangli lahai ke bantang a border along jelang dun ra mesen a quality lapen un an ke prapen lahai development ke patang labi la quality ki pi phan sin li nali phan chuning rilo lapen secondly bang ke lalo school do an sitame ladak repairing pro ladak bench away desk away kaduk away ladak ke langoni phan si chuning rilo lapen ladak rong mandu hawar long isia ke nang sot ladak bangke non pure dang social networking dinakai pinak lasila so harbar first taminangli prabjin pen network abar sala pen claim itha Karbi Anglong Autonomous Council of Hanili isi kacuning ri alam the mate na pachini ponji alam the isido athe nilitum rongmandu hawardet pugali nilitum Karbi Anglong atok anu nilitum jitula kacharle education system abang jitu nilitum kacharle asai hem along pen along ladak kacetang te son ta do ulang pen asai hem do kok posita me asai hem ala jitu a school jitu a building a condition ke me ta do lasi nili Karbi Anglong Autonomous Council afan nangli tum jitu labang so isia hawar mate Karbi Anglong a hawar tok anu kapaching thurji afan polotang de isi akhai jitu education a hina bang kapafrang dun ke nang sot lasi nangli tum tame labang so education aputhak niltum Karbi Anglong hawar atok anu nangli tum council pen initiative and pon pame pobusi niltum ningche theponiglo lapen niltum ladak education a minister alang lifan positame kewangjerni nilitum Karbi locharlia song nilitum amoto matala helo khai paching thurponai lapen nilitum longri longpat lapen nilitum kacharle asayamu nilitum Karbi khai pefrang dun nangji hala helo nilitum amoto ta lasi nanglitum positame Karbi Anglong ke nilitum emena hawar pinakapot lasi council non jitu cari ponik bom nanglitum kethe kiding mate especially nili Karbi Anglong nilitum a chief CM sara ke hai nangli phan nili pinila bangso mai dhom pe nili nang chuning riglo nangli ke nangli puthak ke claim ke do ke dam nai ar puthetan ahawar ke lang nai thepik lasi labangso aputhak mate labangso ang bong nili nangli phan isining nanga che thedo nangli kewangjer ni nilitum Karbi Anglong atok anu nilitum jitu education system abang jitu nangli pami ponsen po nilitum ning nang che theponiglo Piniada berda kila pansi kang ton paigla do mi thak mi kurang thu